Знаете за это время. Он даст информацию, переводчика нашего нет, поэтому он воспользуется моими услугами, я буду переводить. Allah veriyor Özüm Belediye Başkanı'na o kısadan anlatacak bizim Kıpçak köyü için. Tercüman olmadığı için tercümanlığı geldi. Hoş geldiniz. Selamляем sizi. Добро пожаловать в наш родной Копчак. Мы уже за пару дней познакомились со всеми. Мы очень рады всех приветствовать в нашем селе. Это для нас большая честь. Огромное спасибо, что вы уважили и приехали, посетили наше село. Для наших всех односельчан, я выражаю мнение всех наших односельчан, для нас это очень интересно и добавляет нашему селу статус, скажем так, более высокого уровня отношений наших тюркских народов. Hoş geldiniz. Biz hepsini seviniyoruz. Hani siz saydınız, zamanınızı buldunuz. Ziyaret etmeye geldiniz bizim köyü. Biz gurur duyuyoruz. Hani bizim var bu kadar dostlarımız. Bu bizim kurduğumuz sempozyum hani geçiyor Kıpçak'ta. O daha yüksek uğra kaldırıyor bizim Kıpçak'ın adını. Вкратце расскажу о нашем селе. Наше село расположено, находится в Гагаузии, в Чадрунском районе. Наше село, население нашего села составляет 10 тысяч людей. Bizim Kıpçak Gaguzya içinde Gaguzya'da 3 vilayet var. Komrat, Çadır, Vulkaneş. Bizim Kıpçak Çadır vilayetine bağlı. 10.000 can oturuyor bizim köyde. Наше село находится в приграничной зоне. Оно соседствует с такими селами, как украинское село Огородное, Чищи и Кубей, Червоноармейск. Bizim köyümüz sınırda, Moldova-Ukrayna sınırında 3 kilometre. Bizim Ukrayna tarafından en yakın komşularımız Çişi köyü, orada daha fazla Bulgarlar oturuyor ve Kubey köyü. Orada Gaguzlarla Bulgarlar yarı yarıya. Имея тот статус приграничного села, мы имеем выезд за пределы на Украину, в эти соседские села без загранпаспортов. Biz sınırda olduğumuz için yakın yerlere Ukrayna tarafına dış pasportlar kullanmadan çıkabiliyoruz. По другим сторонам мы граничим с Тараклией, все вы проезжали, это болгарский населенный пункт. Moldova içerisinde bizim komşularımız Taraklı, o Taraklı vilayetin birinci kasabası. Ну а теперь вкратце о нашем селе. В нашем селе находятся две школы, два лицея. Bizim köyümüzde 2 lisey var. И 3 садика. 3 çocuk köyüsü. В школах обучается около 1000 в одной школе и 700 во второй школе. 2 lisede bizde 1700 çocuk okuyor. Да. В садиках у нас детей около 800. Bizim köyde 800 çocuk küçük yani okula. Также у нас есть детский оздоровительный лагерь. Bizim köyümüzde kaldı çocuk tatil yeri. И имея честь, 29 числа, заодно приглашаем всех на природу, на праздничное гуляние, на продолжение нашей встречи. Hangisinde 29'unda biz kuzu yiyeceğiz. Отличный период. Коротко и ясно.
Дальше, из экономических агентов у нас самый крупный это колхоз Победа. Это единственный сохранившийся колхоз на территории Гагаузии. Ekonomik tarafından bizim en büyük ekonomi şirketimiz o kooperatif, tarım kooperatifi, kolkhoz. Sovyet zamanından o bir kaldı Moldova'da, Bilsede Gaguzya. Hem Sovyetский Союз'da. Там работают около 700 человек. Aşağı yukarı 700 kişi çalışıyor bizim kooperatifte. Основной вид деятельности это сельское хозяйство, это выращивание зерновых культур, табака, винограда, сады. Также имеется животноводство. Bizim kooperatif buğday büyütüyor, mısır, ayçiçeği, var bağcılık, 800 hektar bağ ve hayvancılık. Дальше из экономических агентов следующий идет турецкая фабрика «Осенно-текстиль». Это фабрика турецкая фабрика, турецкие инвесторы вложились туда. Там работает около 350 человек. Büyüklüğünden ikinci şirketimiz o Türk fabrikamız. Eşim Holding'in yani Asena Tekstil Fabrikası 350 kişiye yakın. Hangi holding dedin? Eşim Holding Bursa. Eşim. Onların fabrikaları. İşte bu onların biri. 300 kişi çalışıyor orada. 350 kişi çalışıyor fabrikada. Malzemeleri getiriyorlar Türkiye'den. Burada dikişini sırf yapıyorlar. Malları dışarı satıyorlar. Harika, gıda siparişine göre. Да. Далее у нас сохранился кооператив, имеется у кооператива это советских времен Сельпо. Да, Сельпо. Это продуктовые магазины, магазины промтоваров, их около 5. Остальные у нас переведены в частную собственность и много индивидуальных предпринимателей, которые занимаются бизнесом на уровне продуктов питания, продажи продуктов питания. Есть у нас пилорама. Bizim köyde 50 şirkete yakın hani alışveriş mağazaları, barlar, onlar falan hepsi var. 50 taneye yakın. En büyük onlardan Selpo Sovyet zamanında gene bir alışveriş kooperatifi vardı. Selpo ona diyorlar. O da dağılmadı. Onların da içerisinde altın mağazaları var. Onlar da devam ediyor çalışmasını bugüne. Да. İki de Pilarama как Дерево. ağaçlı. Tahta kesme. Ağaçlı temizlemek. Ağaçlı. Так. Köyümüzde var bizim şarap fabrikası. Şarap fabrikası Taraklı'ya bağlı olduğu için çalışmıyor. Kapalı. Dağılmadı ama buraya lazım investisiya koymaya, yani para yatırmaya şarap fabrikası çalışsın diye. Ama çalışmıyor. Şimdi o battı. Bizim karışık gidiyor battı. Теперь я буду переводить. Devam. На территории села Копчак также имеется винзавод. На данный период он работает как складское помещение, там идет только хранение виноматериалов, обработка вся идет в Тараклии. Köyümüzde çalışıyor hastane. Hastanede bizde aşağı yukarı 70 doktor, srednji personel, orta personel çalışıyor. Bizim insanlarımız burada ilaçlanabiliyor. Bizim hastanede. У нас также работает есть больница, она поделена на 3 части: центр семейных врачей, центр здоровья и скорая помощь. И поэтому наши люди получают своевременно медицинскую помощь. Köyümüzde 40 kilometre sokaklarımız var. У нас в селе 40 километров протяженность всех дорог, Hangisinden yarısı ta taşla döşülüyorlar, batak. которые, половину из которых находятся в белом варианте, а остальные пока просто грунт. Ну, вы это все заметили. Belediye var daha çok iş. У меня есть еще много работы над этим. Но каждый год мы
сохраняем ту традицию, да, те возможности, изыскиваем те средства, чтобы в год делать по километру двух дорог в белом варианте. %98 eğer bir evde bizde halk doğal gaz kullanıyor. 98% села газифицировано. 99 yüzden telefon kullanıyor. 99% со всего населения оснащено телефонами, стационарами. %60'ında da sentral magistralden su kabul edebiliyor halk. Su. Su kanallar. Да. Также идет работа над водоснабжением села. 60%. 60% уже получают воду из источников, из скважин, которые были сделаны совместно с немецкой стороной, с ротарь-клубами. Köyümüzde spor okulumuz var. Yarın onun binasına açılışı olacak. Также у нас есть спорткомплекс. Завтра будет его открытие. Всех приглашаем. Spor okulda bizde 250 çocuk her gün okuyor. Да, в нашей спортшколе участвуют 250 ребят, девушек, спортсменов. Общественные организации, sivil Toplum örgütleri. köyde bizim var 4 sivil toplumu. У нас есть 4 общественные организации. Biri bizim emeklilerinin sivil toplumu. Ivan Petrovich burada mı? O bizim aksakalımız. Общественная организация пенсионеров, председатель Иван Петрович, который находится вместе с нами, участвует в Конгрессе. Her zaman bu çok aktif bir, bakmadan yaşına adamların ama çok aktif bir sivil. Her kere bizim belediyeye adamlar arka oluyorlar ve izin işte bakıyorlar biz doğru yoldan gidelim de bir kösteklenmeyelim. Onlara çok sağ olsunlar bu işin. Эта организация очень ведет очень активный образ жизни, очень активно участвует во всех вопросах села, часто помогает нам, так как они являются аксакалами и старейшими, старыми жителями нашего села, подсказывают, советуют. И мы с ними очень часто сотрудничаем. Kadın sivil toplumu var. Женщина. Также Женский есть у нас женсовет. Надежда Называется Надежда, да. Aksınlar çok aktif, çok iş yapıyorlar köyde. Которые также Активно участвуют в жизни села, проводят различные мероприятия. Üçüncü topluluk Afganistan'da savaş eden askerlerin topluluğu. Также следующая организация это афганцы, это Союз афганцев, ветеранов войны в Афганистане. Onlar her zaman kendi turnuvaları var. Çok güzel onlar turnuvasını yapıyor. Ежегодно проводится традиционный турнир памяти афганцев. Есть у нас погибшие в Афганистане, и в памяти им проводится ежегодный турнир. Dördüncü de bizim topluluğumuz, o daha yeni topluluk ama onun beterinden ve onun sebebine göre biz hepsimiz bugün beraberiz. O bizim yeni topluluğumuz Umut. Также у нас есть общественная организация УМУТ, которая сегодня является приглашающей стороной и которая... Bizim umudumuz çok aktif çalışıyor Alman dostlarımızla. Наша общественная организация УМУТ очень тесно сотрудничает с Германией. Köyde şu ana kadar 4 proje Alman ortaklarımızla yaptık. Уже 4 проекта с нашими партнерами из Германии было уже осуществлено. Su konusunda, hastane konusunda, okul konusunda, по водопроводу, по здравоохранению, по школам. Şimdi biz belediyenin ardında gördüğümüz bina, orada da umudumuz şimdi bizim yardım merkezi
inşaatını yapıyor. Yani fakir insanlara yardım olacak o merkezde. За Приморье, возможно, вы все заметили, строящееся здание. Это центр социальной защиты, который также делается за счет ротари-клубов, за счет немецкой стороны, где будет оказываться помощь социально уязвимым людям. Bu kültür binası 2 sene önce biz de tamir yaptık. Этот дом культуры был отремонтирован в 2007 году, Çok işimiz daha var burada. но многое еще предстоит сделать. İşte aşağı yukarı bu kadar. Leksiyem bitti. Soru var mı? Школу расскажи. Это школа. İki lisey var. Два лицея. Есть два лицея, да. В общей сложности 22,5 tысячи человек, учеников учатся в лицее. Okullarda bizim yabancı dil olarak okuyorlar birazı İngilizce, birazı Almanca. Daha ileri sırf Almanca okuyorduk. Bizim gibi adamlar sırf Almanca okuyorduk. В наших школах, в наших образовательных учреждениях изучается иностранный язык, английский и немецкий по выбору. Kıpçağın var, iki kasaba, Türkiye'de kardeş kasabaları. В Копчаке есть, Kıpçak immeyen. Копчак имеет два города побратимых Турции, Ahmet Bey Kırklareli, Ахмедбей Kırklareli и Mustafa Kemal Paşa Bursa. и Мустафа Кемаль Паша. Не переводится. Да, просто мы далеко, видишь как. Ve bir sene önce biz katılmıştık bir yarışmaya Kırgızistan'da. Edil Bey sağ olsun Tokmok kasabayla belediye başkanından imzaladık 3. Kardeş Belediyesi'ne Tokmok kasabasına. Да, также мы побратились с городом Киргизии. Tokmok. Токмак. Onlar da politika karşıtı, bize politika karşıtı da şimdi görüşemiyoruz ama inşallah onlar da doğrulayacak, bizler de doğrulayacak da işler. Ne soru varsaydı? 10 bin nüfus olduğunda kaç bin seçmen vardır? Сколько имеет право голоса? Kaçı seçmendir? 10 binden. 10 binden bizde normalde 6-800-7'ye yakın ama çoğu çalışmaya gidiyorlar. 4 bine çıkıyor. 4 bin. Yani 5 bin insanın oyuyla Evet, seçilir. seçiyor. Насколько далеко находится железная дорога? 4500. Железная дорога находится от нас 7 километров. 7. 7 километров на запад. Demir yol bizim köyden 7 kilometre batıya doğru kalıyor. Ve biz geçen sene Avrupa Birliği'ne bir proje yazdık. 2,5 milyon euro tutarlı proje. 10 kilometre yol demir yola kadar Kıpçak'tan bağlanıyor. Yani hastane polis dışında. Polisler maaşını merkezden alıyor. Hastanede şimdi bizde страховая medicina. Sigorta hastane. Evet. Polis. Başka ne varsa köyde hepsi geliyor maaşını alıyor belediyede. Bütçeden söylediğim gibi %80'i o maaş masrafları. Все затраты, связанные с образованием и со многим остальным, берет на себя Приморье, за исключением полиции и Центра здоровья. Полиция финансируется райадминистрацией, региональным бюджетом. Больница же идет медицинское страхование, бесплатное медицинское страхование, это правительственная программа. Ama polisler gene bizim belediyenin çok bağlı bir haberçiliyorlar. Yani polisler geliyor belediyeye. Yani ne diyorsa belediye başkanı polisler onu yapıyor. Yani operatif tarafından onlar kamerada bağlı, çadıra bağlı ama eğer günkü iş içinde ona belediye bağlı. Но также и по полисам Приморье не остается в стороне. Все полисы... Полиция. Все... Про полицию я сказал, что полиция в принципе финансируется через комиссариат, но
По оперативной деятельности они подчиняются непосредственно комиссару, а по ежедневным работам, организации порядка и так далее, с примари. Еще ваш вопрос? Если на территории села или в окрестностях памятники истории и культуры, я имею в виду Гагаузского периода. До Гагаузского периода. Да. Самые распространенные на юге Молдовы археологические памятники — это курганы. На территории Копчака есть 3 таких кургана. Все 3 были исследованы. Скифского периода. Более позднего периода, то, что очевидно, у нас есть само название такое — Турецкий мост. Он был построен в период, когда данная территория входила в состав Османской империи. Более позднего периода. Самые близкие или самые поздние реально памятники, которые остались, это надгробия на кладбище. Они датируются 820-830 годами, то есть с того момента, как начали гагаузы переселяться. Soru ne eski anmaklar var bizim Kıpçak'ta. Cuapos yolda hani Güney Moldova'nın tarafında en fazla var tepeler, burada Skif tepeleri, mezar tepeleri. Tarihi yerler, Tarihi yerler. Bizim Kıpçak'ta 3 tepeleri var. Onlar hepsi araştırıldı. Hepsi araştırıldı. Ne kadar altın çıktı? Altınları bize göstermediler. Altınları bize göstermediler. Sonra daha geç zamanlardan bizde var anılma satılıkta Türk Köprüsü ve diyoruz biz Türk Köprüsü taşlarla duruyor. Daha sonra da bizim mezarlarda var mezar taşları 1820-1830 yıllardan koyulma. O zamanlar açan Gagauzlar Balkanlardan başladı buraya geldi. Bunları göreceğiz. Göreceğiz. Bunları göreceğiz. Можно еще вопрос? Конечно. Сейчас только коль начали говорить об этом, bizim Güney Moldova'da ve Güney Ukrayna'da da şimdi Prut Dereni'nin ve Dnestr Dereni'nin arası Besarabya geografik olarak ismi var. Bu topraklarında Yangurçı, Sayın Yangurçı Bey'in dedeleri yaşıyordu. Bu Nogay halkı burada yaşıyordu ve başkenti Nogay halkın buradaydı, Kavuşan. O Kişnef'e yakın kalıyor, Kavuşan. Ve bütün atlar ne var köylerin bizim tarafları da bölümde %80'i Nogay isimler. Yani Kıpçak, Taraklı, Komrat, bunlar hepsi Kongas, Kazayak. Var bizim Gagos'ta yeni köylerimiz hani oldu. Çöşmeköy, Beşalma. Bunlar уже hani sıfırdan Gagozlardan kuruldu. До 812 года на междуречье Прута и Днестра проживали нагайцы, Янгурчебей, да, я сказал о том, что это их предки. И столицей нагайского объединения здесь на юге был город Каушан. Каушаны. И большинство названий, топонимических названий населенных пунктов, и не только населенных пунктов, но и рек, озер и так далее, сохранились нагайские. Копчак, Тараклея, Камрат, это все нагайские имена. Есть и новообразованные потом еще названия, как Бешалма, это основанные уже гагаузами, Чешмекёй и так далее. Ваш вопрос? Планируете ли вы в перспективе заниматься этническим туризмом? У нас стратегически, в принципе, у нас несколько есть. Правительство до недавнего времени занималось на государственном уровне развитием туризма вообще. И в основу ставило винодельские, в связи с тем, что у нас виноделие является достаточно мощным экономическим звеном в экономике страны, были разработаны целые винные маршруты для туристов. Вот Кишинев, допустим, и начали строиться вокруг этих винзаводов инфраструктура, отели и так далее, и так далее. Но в связи со сменой ситуации у нас сегодня в республике сейчас никому не дает. К сожалению, так. Но это не на уровне примарии, это решается на уровне государственных программ.
а государство сегодня этим не занимается, к сожалению. Не, на уровне Гагаузии можно решить? На улице Гагаузии, я думаю, что можно, но этим тоже никто не занимается. Сейчас и Гагаузия, являясь звеном Молдовы, тоже замешана в такие политические дела, что сейчас mало konu da çok. Soru oldu. Düşünmüyoruz biz turistik eski bakanımız, eski hükümet devlet programı onlar ismi. Kişinok'tan diyelim şarap fabrikalarına geziyoruz bütün Güney Moldova'da. O fabrikaların yanında başladı oteller büyüme, infrastruktura büyüme. Ama şimdi bizim biraz politikada Еще? Туризм это один из самых Это понятно. Böyle de bir var. 91'den sonra köyler başladı azalmaya. Doğuma, uşaklar başladı daha az doğuma. İnsan da zor yaşamak olduğu için başladı çıkma köylerden yabancı yerlerde oturmaya. Bizim köyde bu proses hiçbir zaman katastrofik olarak olmadı. En zor yıllarda 94, 95, 96 bizim doğuma çocuklarımız nüfusu daha fazlaydı. Ne kadar insan ölüyordu köyden. Yani kesinlikle çıktı köyden gitti başka devletlere yaşama. Ama 48 kişi buraya geldi. Biz baktık kim onlar? Bizim Gaguzlar gelinleri getiriyor. Moskova'dan, Ukrayna'dan, her yerden gelinleri getiriyor. Yani bizim nüfusumuz yavaş yavaş tabii ama artıyor. Значит, мы очень переживали за миграционную ситуацию в населе, но даже в самые тяжелые годы, 94-95 год, мы провели анализ, у нас естественный прирост всегда был выше, чем... Был естественный прирост, рождаемость была всегда выше, чем смертность. Пусть там не намного, но всегда был. У нас в минусе мы никогда не были. Мы запереживали, а может быть, отток населения идет из села и переезжают в Россию, допустим, на постоянное место жительства, в Турцию или еще какие-то государства. И вот и этого не происходит. Мы по прошлому году, допустим, посмотрели, у нас 25 человек выписалось с нашего села и переехало на постоянное место жительства за пределы, и 48 человек прописалось в нашем селе. А прописались, это, как правило, наши гагаузята приводят невест. В том числе из Москвы, из Украины, из Белоруссии, они пашут огороды не хуже, чем наши гагаузцы. Планирует ли Примар открывать профессиональный лицей? Профессиональный лицей? Ну, это уровень, наверное, государства будет, но если будут такие возможности, это как профессиональный колледж, да, скажем так, то, конечно же, будем этому способствовать. У нас государственная политика на сегодняшний день связана с теми обязательствами, которые имеет руководство Молдовы перед внешними донорами. Внешние доноры, давая кредиты и давая какие-то преференции финансовые, ставят жесткие условия. И нынешнее правительство взяло очень много в долг. У нас нынешний бюджет Молдовы на 70% состоит из дотаций. Это гранты, это кредиты и так далее. 70%. Фактически мы сами себя кормим только на 30%, и нас содержат доноры. Это катастрофическая ситуация, к которой мы пришли в последнее время. И согласно тех условий доноров, по которым они дают эти кредиты, значит, только в этом году на 20% были сокращены учебные заведения. В том числе и профтех учебные заведения, которые были в основном в населенных пунктах и давали молодежи получать элементарную специальность для проживания. Поэтому тенденция в государстве не дает никаких сейчас надежд на расширение данного. Soru oldu, düşünmüyorum bizim belediye başkanı. Профтех. Böyle ekmek çalışan Механики. Сколько студентов каждый год от примарии на этом уровне отправляете на учебу в русские страны? Ни одного. В бюджет примарей не входит статья расходов по направлять обучение по направлению гарантийно трудоустроить после обучения. То есть нету такой статьи? Нет, не такая статья, а именно содействие в правовом плане в виде договоров, то все с университетами тюркских стран. Нету такого. Люди, которые пашут целыми днями в селе, должны ловить правильно. Все. Может выращивать умное поколение. Мы что и делаем. Şimdi soru, Edil ya sor sen Türkçe, ne sordum sen sor. Türkçe. Sorunu Türkçe söyle.
Buranın belediyesi her sene ne kadar öğrenci gönderiyor diyorum Türk devletlerine, üniversitelere okumaya. Cuvak'ta olduğu hani bu görev daha Gaguzyan Başkanı'na bağlı ve Eğitim Bakanı'na da bu ilişkiler direkt oradan giriyor. Yani belediye başkanı bu konulara girmiyor, etki onda bu konularda yok. O feşe gibi köyde çalışıyor. Yani bu böyle bir Cuvak'ta olur. O zaman son soru sorabilir miyim? Son mu olacak? Son olsun. Geç kaldık. Tamam. Bizde 4 defa insan evlenebilir. Sizde kaç defa evleniyorsunuz? Bizde kanuna göre bir defa evlenebilir. Evet. Ama bizim kadınlar Türkiye'ye başladı gitmeye çalışmaya. Ondan sonra orada vize zamanı geçtikten sonra, onlara deport koyduktan sonra onlar geliyor, ayrılıyorlar, resmi ayrılıyor. Ama aile dağılmıyor normalde. Ondan sonra kendi kız soyadını alıp yeni pasporunu yapıp yine Türkiye'ye çalışmaya gidiyor. Yani bu yüzden 30'u bu işler var bizde. Evlilikler işte. Bizim bir adamımız var Ostrovski sokağında. Ne komşu yukası var da hepsinden evlendi. Bir karıyla yaşıyor ama hepsinden evlendi orada. Yani öyle. Türkiye'de kaç tane böyle 4 evli var diye arkadaşı sorar mısın? Milletvekillerinin yarısı imam mekanıdır hepsi. Türkiye'de 4 değil 2 evli yok bile. Öyle İş söylüyorum. adamları milletvekilleri. Bir daha var. Ama yok. Bir daha var hani bizim ortalama senede 300-320 çocuk hani başvuruyorlar bizim liselerimize. Onlar yüksek okullara giriyorlar okumaya. Yani o çok büyük bir bakazak. Daire. Unutuldu müze, Verde Corpus, Türk Tava TRT библиотеки. Да, также в нашем селе, да, напомнили, также в нашем селе есть библиотека детская, взрослая, музей и телевидение. Телевидение идет у нас гагаузское телевидение, ГРТ. Там транслируют наши новости, наши передачи, и на фоне ретрансляции турецкого канала ТРТ. Также есть гагаузское радио. Şimdi bizim köyde daha var kaynak. Çocuk bölümü ve büyük bölümü. Televizyonumuz var. Там показывают 2 турецких канала. Также, да? Планами сегодняшнего заседания. Birinci maddemiz kongremizi bir genel değerlendirme olarak herkesten ve fikrini beyan etmek isteyen arkadaşlara söz vereceğiz. Первое, мы предоставим слово желающим высказаться. Kararlar vardır, o kararları açıklayacağız. Мы объявим решение нашего конгресса. Sonuç bildirgesiyle ilgili son şeklini sizlerle paylaşacağız. Bize paragraf vermeyen arkadaşlar yarın sabaha kadar süremiz vardı. Bu gece de yazabilirler. Поделимся с вами проектом резолюции. Divan heyeti tarafından katılımcı delegasyonlara ve organizasyonda çalışan arkadaşlara bazı diplomlar takdim edeceğiz. Будут вручены дипломы со стороны президиума участникам конгресса. Oturumumuzun son maddesi de dilek ve temenniler olacaktır. И последнее это ваше желание и пожелания участников конгресса. Şimdi ise isterseniz 3 günlük kongremizle ilgili kim söz almak isterse duygu düşüncelerini, dilek temenni değil. Yani dilek temenniler sondadır ama
kongre ile ilgili düşüncelerini aktarsınlar. Если есть желающие, могут высказаться по поводу конгресса, трехдневного конгресса. Söz almak isteyen var mı? Есть ли кто хочет высказаться по этому поводу? O zaman yoksa hemen ikinci maddemize geçelim. Maddemizde kararlar vardır. Tabii ki dünkü oturumumuzda iki önemli karara vardır. Birinci, Türk halkları ile ilgili bir komisyonun teşkiliydi. Мы сейчас зачтем вам решение нашего конгресса, в основном которые были приняты вчера. Первое – это создание учредительного комитета. İkinci kararımız kurultayımızın önümüzdeki yıl yapılması için divan heyetine ve başkanlık heyetine yetki verilmesiydi. И второе решение – это предоставить право выбора, где провести Kurultay 2011 года. Bu iki karar kongrenin oy birliğiyle katılımcılar tarafından verildi. Оба эти решения были приняты единогласно со стороны участников Конгресса. Bu üçüncü maddemiz sonuç bildirgesidir. Sonuç bildirgesine vermeyen var mı? Yani metin yazmayan var mı? Kendi ülkesinde, kendi topluluğunda sıkıntılarını ve önerilerini veya vereceği mesajları iki paragraflık olarak bize vermesini istemiştik. Ancak Есть ли кто еще не предоставил проект резолюции своих народов республик? bugüne kadar birçok arkadaş getirdi bu saate kadar. Getirmeyenler tekrar söylüyorum. Yarın sabaha kadar, yarın öğlen saatine kadar bizim elimize yetişti. Rafat kardeşimiz ve diğer arkadaşlar, redaksiyon heyeti bu gece çalışacaklar. Если есть те, кто еще не предоставил, пожалуйста, до завтрашнего утра предоставьте проект резолюции. Şimdi ise Türk Halkları Kongresi'ne katılan bütün delegasyonların adına sonuç bildirgesi değil ama bir basın bildirgesi hazırladık. Sonuç bildirgesinin özetidir. Сейчас мы зачтем вам кратко нечто вроде текста для прессы в основном. Bu basın bildirgesini de size okumak için sevgili dostumuz Rafat Ulutürk'ü kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar. Для зачтения этого текста предоставляем слово Рафету Улутюрк. Türk Halkları Kongresi Gagavuz Yeri Moldova 24-28 Ağustos 2010 basın bildirisi 24-28 Ağustos 2010 tarihleri arasında Moldova Gagavuz Yeri özel bölgesinde Türkiye, Azerbaycan, Türkmeneli, Bulgaristan, Çuvaşistan, Kırgızistan, Nogay, Dağıstan, İngiltere, Kırım, Ukrayna, Omsk, Rusya, Mafrun, Rusya ve Gagavuz Yeri Moldova'da Dünya Türk Gençler Birliği ile Uluslararası Umut Derneği ortaklaşa düzenlediği 1. Türk Halkları Kongresi'ne 12 ülkeden 80 delege katılmıştır. Конгресс тюркских народов Гагаузия, Молдова. Пресс-конференция. В период с 24 по 28 августа 2010 года при участии 80 делегатов из 12 тюркских республик и областей, таких как Турция, Азербайджан, Тюркмения, Ирак, Болгария, Чувашистан, Россия, Кыргызстан, Ногайский район Республики Дагестан, Россия, Англия, Крым, Украина, Омск, Россия, Мафун, Россия и Гагаузия, Молдова и при содействии Союза тюркской молодежи и общественной организации УМУТ состоялся первый конгресс тюркских народов. Dünya Türk Gençler Birliği'nin belirlediği yeni stratejisiyle Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklar arasında dostluk ve işbirliğini pekiştirmeyi amaçlamaktadır. По определенной новой стратегии Союз тюркской молодежи имеет цель улучшить общественные связи между тюркскими народами.
Kongrede bu doğrultuda kurultaylar dışında Türk akraba toplulukları yaşadığı bölgelerde milli toplantılar, festivaller ve spor etkinlikleri gibi konularında fikir birliğine varılmıştır. В Конгрессе было принято решение, кроме Курултая, проводить еще и фестивали, народные танцы и спортивные мероприятия. Kongrede ayrıca Türk halkları arasında birlik ve beraberliğin geliştirilmesi için gereken adımların vakit kaybetmeksizin atılması gerektiği vurgulanmıştır. На Конгрессе было принято также решение, что тюркские народы, не теряя времени, должны сразу приступить к улучшению связей и улучшению дружественных отношений. Gagauzier'in başkenti olan Komrat şehri ile Avrupa'nın en büyük köyü olan 13.000 nüfuslu Kongas ve Kıpçak köyünde 3 gün süren 1. Türk Halkları Kongresi'nde oy birliğiyle aşağıdaki kararlar alınmıştır. На заседаниях Конгресса, которые были проведены в городе Комрат, в самом большом селе Европы, Конгас и в Капчаке, были приняты следующие решения. Türk devletleri arasında iletişim dilinin Türkiye Türkçesi olması ve Orta Asya Türk devletlerine tüm liselerde Türkiye Türkçesinin seçmeli ders olarak verilmesi. Между тюркскими народами языком общения должен быть турецкий язык, и в школах тюркских республик Средней Азии должен открыться факультатив турецкого языка. Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ topraklarından koşulsuz olarak çekilmesi ve yurdundan edilmiş 1 milyon Azerbaycan Türk'ünün geri dönmesi için Türk dünyasının tüm gücünün seferber edilmesinin gerektiğini savunuruz. Захваченные Арменией земли Карабаха должны быть немедленно отданы назад Азербайджану и проживавшим там до конфликта азербайджанцам. 7 Ekim 2010 tarihinde Irak'ta genel seçimler yapılmasına rağmen ülkede bugüne kadar hükümetin kurulmamasının nedenlerinden en önemlisi Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük'tür. Ancak Kerkük pazarlık konusu olmamalıdır. В кратчайшие сроки должно быть принято решение по поводу иракских тюркменов, у которых есть большие проблемы, политические проблемы. 35 milyon Türk'ün yaşadığı İran'da Türk dilinin serbestliği ve yasallaşmasını в Республике Иран проживающие 35 миллионов тюрков, для них должны быть свободным тюркским. Afganistan'da yaşayan Türklere uygulanan asimilasyonun durdurulması, должна быть остановлена ассимиляция тюрков, которые проживают в Афганистане. Başta Balkanlar olmak üzere tarihi Türk kültür mirasının korunması ve yaşatılmasını, в первую очередь на Балканах должны продолжаться должны сохраняться объекты тюркской культуры. Bağımsız Türk devletlerinin Türk nüfusunun az olduğu ülkelerde temsilcilik açılması, независимые тюркские республики, в них должны открыться представительства тюркских народов. Türk devletlerinin vatandaşlar arasındaki seyahatler için vize uygulamasının bir an önce kaldırılması, должны отмениться визы между странами, в которых проживают тюркские народы. Sürgün hayatı yaşayan Doğu Türkistan halkına yönelik olarak yürütülen şiddet, soykırım, hak özgürlüklerinin yok edilmesini şiddetle kınar, bu tür baskı, asimilasyon ve insanlık suçlarının tüm dünya kamuoyuna sunulması için çalışmalar yapılmasını. Мы должны объявить об истреблении тюркского народа в Восточном Türkistan'e, в Китае. Bulgaristan'daki Türklerin kendi benliklerinden uzaklaştırmamak ve aşama aşama yok olmalarını engellemek için Türkçe yayınların kısaltılmasına ve Türkçe eğitimin sağlanması. Мы должны объявить для болгарских турков не должны предоставить больше часов на телевидении на турецком языке, чтобы они не забывали свой язык.
ülkesinde nükleer silah denemesini yasaklayan ve nükleer silah istemeyen ve dünyada bu silahların yasaklanmasına öncülük eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'e Nobel Barış Ödülü verilmesi. Обратиться с просьбой вручить Нобелевскую премию Нурсултану Назарбаеву в связи с тем, что он запретил использование ядерного оружия на своей территории. Haziran ayı 2010 tarihinde Kırgızistan'da Oş ve Celilabad bölgelerinde çok üzücü olaylar yaşanmıştı. İki kardeş Türk halkı, Kırgızlar ve Özbekler birbirleriyle kavga etmişler. Maalesef kan da akmıştır. Bu olayların değerlendirilmesi sonucunda anlaşıldı ki bu işin içinde dış güçlerin de parmağı vardır. Daha önceden planlanmış ve amaçlı kardeş halkını birbirine düşüren dış güçlerdir. Müzakereler sonucu Kırgızistan yönetimi olaylara az bir sürede bastırabilmiştir. Fakat bu üzücü olaylar iki tarafta da derin ve acı izler bırakmıştır. Kırgızistan hükümetinin yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarının liderleriyle yoğun çalışmaları neticesinde bölgede durum sakinleşti fakat psikolojik olarak devam etmektedir ve edecektir de bu psikolojik kolay geçmez zaten. Bölgede diğer halkların temsilcileri de bu konuda çalışmalar yapmalıdırlar. В июне месяце 2010 года в Волжской и Жалалабадской областях Кыргызстана произошли трагические столкновения между двумя тюркскими народами – кыргызами и узбеками, что привело к большим человеческим потерям. Анализ данного происшествия государственными и независимыми комиссиями показал, что это была запланированная акция внешних сил для дестабилизации обстановки в регионе. Путем переговоров и разъяснений кыргызскому правительству удалось погасить данный пожар межэтнической войны в очень короткие сроки. Однако у обоих народов остался глубокий осадок от данной трагедии. Несмотря на все усилия, которые прилагает руководство Кыргызстана, местное самоуправление, лидеры диаспор и другие организации и частные лица, добиться улучшения моральной и психологической обстановки в регионе удается с трудом. Требуется провести большую работу разъяснительного плана по стратегического периода независимыми лицами других национальностей. Birinci Türk Halkları Kongresi üyeleri Çuvaş halkının çok hızlı bir şekilde sayılarının azaldığından endişesini dile getirmek istiyoruz. Rusya Başkanı'na, hükümetine ve parlamentosuna başvuruyor ve acil bir şekilde özel bir araştırma grubu kurulmasında yardımcı olunması istenir. Bu grup yukarıda belirtilen problemlerin nedenleri araştırılsın ve Çuvaş örf ve adetlerinin ve Çuvaş dilinin korunmasında yardımcı olacak tedbirlerin neler olacağı da belirtilsin. Çuvaş dilinin özelliğini de dikkate alarak kongremiz bu konuyu dünya çapında duyurulmasını talep ederiz. Конгресс тюркских народов выражает обеспокоенность резким катастрофическим сокращением численности чувашского народа. Мы обращаемся к президенту, парламенту, правительству с просьбой создать специальную группу компетентных экспертов для выявления причин данной беды и разработки специальной государственной программы для сохранения и дальнейшего развития языка и культуры чувашского народа. Учитывая уникальность чувашского языка как единственного живого носителя языка болгарской группы тюркских языков, Конгресс также обращается к мировому сообществу, ООН, ЮНЕСКО с просьбой для рассмотрения данного вопроса на самом высоком уровне. Birinci Türk Halkları Kongresi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych ve Kırım Tatarlarının meclisi ile olan problemlerden endişelendiğini belirtmek istiyoruz. Biz birikmiş problemleri çözmek için Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nı ve Kırım Tatar Meclisi'nin en kısa sürede müzakerelerin başlatılmasını temenni ederiz. Конгресс тюркских народов выражает обеспокоенность о сложившейся ситуации во взаимоотношениях президента Украины Януковича и представителя исполнительного органа крымских татар Меджлиса крымско-татарского народа. Мы призываем президента Украины к налаживанию переговорных процессов с Меджлисом крымско-татарского народа с целью разрешения накопившихся проблем. Спасибо.
Rafet Bey'e teşekkür ederiz. Ancak mahvoldan da bir paragraf varmış. Onu da daha sonra arkadaşlar editer redaksiyon heyeti ilave edecektir. Благодарим Рафет Бея и также хотим сказать, что резолюция Мафонов зачтется позже. Evet, basın bildirgesi bitti. Şimdi ise katılımcı arkadaşlara diplomalarını, evet. Я не расслышал. Языком общения Конгресс считает тюркский язык или турецкий язык, он скажет? Турецкий. Надо написать тюркский языk. Ekrem, Türkçe yazıktan bir ошибка başladı. Arkadaşlar, eksik olan bu basın bildirgesi, sonuç bildirgesi değil. Bu basına yönelik bir bildirgedir, özet olarak. Ancak sonuç bildirgesinde bütün delegasyon başkanlarının vereceği paragraflar yer alacaktır. Добавить позже. Sonuç bildirgesinde ilaveler var. Мы добавим все в проект резолюции. В письменной форме. Şimdi yazılı kimin müracaatı varsa yazılı olarak divan heyetine takdim edebilir. Мы не успели добавить и Мафонов. Nelere? O zaman diplomaların dağıtımına geçelim. Müracaatlar yoksa. Если никто не желает высказаться, мы перейдем к вручению дипломов. Müracaat var mı? Şey var ya bir tane. İskender Bey, okumak istersen buyurun. Evet. Ha, buyurun, buyurun. Слово предоставляется Искандер Бею. Нет, я другое делаю. Сейчас прочитаю, что я делаю. Bu teklif var. Hem jurnalist hakkında hem bütün neticesimiz bizim kongres hakkında, birinci kongres hakkında. Ben Rus dilinde okuyayım ve Türk dilinde ayrı söyleyeceğimiz ve sonra yapacağız. Декларация Первого Конгресса тюркских народов. Мы, делегаты Первого Конгресса тюркских народов, помня обо всех ужасах, унижениях и гонениях, пережитых тюркскими народами, а также о великой миссии тюркских народов в мировом развитии, стремясь не допустить повторения трагедий, когда тюркские народы были подвергнуты уничтожению, депортациям со своей родины, вследствие которых многие тюркские народы, как этносы, оказались и продолжают оставаться на грани исчезновения, и что, по сути, лишило народы своей исторической национальной территории, политического суверенитета, на который они сформировались как народ, признанные в мировом сообществе. Понимая необходимость принятия законодательных и нормативно-правовых актов о восстановлении прав тюркских народов в полном объеме, признание актом геноцида, депортацию крымско-татарского народа, карачайцев, балкарцев, турков-месхетинцев и десятилетий насильственного удержания в местах изгнания и связанных с этими преступлениями последствий, осознавая свою моральную и политическую ответственность перед предшествующими, настоящим и будущими поколениями тюркского мира за его безопасность, сохранение и развитие, убежденные в том, что политика дискриминации тюркских народов является следствием непринятия рядом государств законодательных актов, направленных на признание и восстановление коллективных прав и свобод тюркских народов. Следуя установленным принципам демократии, гарантируя всем гражданам, независимо от этнического происхождения, равенство перед международным правом и равное право на защиту от всякой дискриминации и подстрекательства к дискриминации, традиционно являясь приверженцами ненасильственной борьбы, при исполненной решимости принять все необходимые меры для скорейшей ликвидации дискриминации тюркских народов во всех прямых и косвенных формах ее проявления, в соответствии со статьей 36
Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, стремясь привлечь весь потенциал тюркского мира к разрешению своих национальных проблем, независимо от стран проживания тюркских народов, обеспечить для достижения этой цели скорейшее проведение практических мероприятий. Отстаивая, развивая и укрепляя принципы свободы, демократии и справедливости, уважая право каждого на свободу выбора и волеизъявления, опираясь на историю тюркских народов, его древнейшие традиции, руководствуясь статьями 1, 3, 4, 5, 6, 46 Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов в целях защиты тюркских народов и предотвращения их исчезновения, торжественно провозглашаем Первый Конгресс тюркских народов международным органом, объединяющим тюркские народы, возлагая на него обязанность действовать в соответствии с волей народов и от имени народов. Вот такое есть предложение. Я думаю, как раз вот эта декларация, она необходима в том плане, потому что у нас прошел первый конгресс, и мы таким образом показали миссию нашего конгресса и цели и задачи нашего конгресса. Понятно, что в процессе мы будем это шлифовать, и этот документ на самом деле родился очень быстро, и я думаю, мы можем его доработать. Вот такой проблем var saygılı delegeler, bu Rus dilinde okudum, bu deklarasyaya biz toplandık, bizim birinci kongres olup geçti ve aman Türk dilinde güzel tercüman biz yapmadık. İskender kardeşimize teşekkür ederiz temennisi için, teklifi için. Teklif Türkçe özetle okuyacak mısın? Şimdi Nogaylar'ın bir teklifi varmış, onu Rusçasını okuyacaktır. Я зачту проект резолюции, один пункт проекта резолюции Ногайцев. Через соответствующие юридические органы, существующие в Российской Федерации, провести экспертизу о соответствии общепринятым международным нормам факт принятия руководством Республики Дагестан закона о статусе земель отгонного животноводства, ущемляющих права ногайского народа, пользоваться территориями традиционного природопользования. Бессистемный и круглогодичный выпас скота хозяйствами отгонного животноводства на зимних пастбищах приводит к эрозии почвы и ускоряет процесс опустынивания Ногайской степи. Rusya'da mevcut olan hukuki kurumlara başvurarak Dagestan Cumhuriyeti'nin kabul ettiği bir yasadayla ilgili hayvancılıkla uğraşan çiftliklere dünkü oturumumuzda bazı teklifler vardı. Londra'dan, İngiltere'den gelen arkadaş bir teklifte bulundu. Ancak yazılı istedi o yüzden bu saate kadar bize teklif vermedi. İngiltere'den gelen. Başka bir teklif de vardır. Onu da dedik yazılı olarak versin bize. Başka bir arkadaşıydı. Herhalde o da bize teklif gelmeyince şu anda elimizde bulunan Nogaylar'ın teklifi vardır. İskender kardeşimizin teklifi vardır. Bir de Divan Başkanı adına bir teklifimiz vardır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na. Yazılı olarak varsa ver bize. Yazılı. Есть некоторые тюркские народы или диаспоры, которые абсолютно связи не имеют. Вот в Беларуси 19 селений, их называют татарами, они фактически этнические ногайцы. Они сохранили все. Языk, религию, обычай. Bazı dernekler, Türk dernekleri veya Türk kurumları vardır, Türk halkların dernekleri vardır ki hiç onlarla aramız, bağlı iletişimimiz yoktur. Ve örnek olarak Beyaz Rusya'daki 19 köyde yaşayan Türkleri gösteriyor. Bunlara Tatar diyorlarmış ama aslında bunlar etnik Nogaymış. Латвию должно, и тоже опять называют это Литве, нагайцами, там есть спецпаспорта, это этнические тоже нагайцы.
Litvanya'da da birkaç köy varmış, onlara Tatar diyorlarmış ama onlar da etnik Nogaymış. Потом я вот слышал в районе Красноярском крае, вдоль одной реки, я могу так сказать, большое поселение ногайцев. Хорошо, просьба такая. Bunu bize yazılı verirseniz, Я изложу это все. dün de söyledik, evvelsi gün de söyledik. Bu bir sayfalık bir yazı yaz bize. Hem kitapçıda girsin, hem de kongrede, divanda yer alsın. И мы это включим в проект резолюции, и будет написано. Teşekkür ederiz, sağ olun. Спасибо. Şimdi diplomalara geçmeden önce kararları da hatırladık size. Kurultayla ilgili yapılması gereken şeyler var. Mahfur. Teklifi baştan bir okusun ya. Teklif var ya orada şey. Teklifi okuyacağım onu dilek temennilerde. Dilek temennilerde. Dilek temennilerde. Bir teklifimiz var onu. Diplomalardan sonra istersen istersen onu okuyalım. Daha sonra diplomalara geçelim. Son dilek temennilerimizde Dünya Türk Gençler Birliği ve Uluslararası Umut Derneği'nin yapmış olduğumuz Türk Halkları Kongresi'nin delegasyonları adına Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na bir telegrafımız vardır. У нас есть обращение премьер-министру Республики Турция. Değerli arkadaşlar, bizim bildiğiniz gibi Gagauzya'nın Kıpçak köyünde bir kilise faaliyet gösteriyor. Dорогие друзья, насколько все мы знаем, на территории села Копчак строится новая церковь. Ve bu kilisenin tikintisinde Kıpçak köyünün sakinleri öz kendi paraların hesabına bunu tiktirirler. И строительство проводится за счет денег, которые собраны у местного населения. Ve halihazırda bu kilisenin tikintisi durmuş, dayanmış. O bakımdan biz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na kongre iştirakçıları adından bir müracaat göndermek isteyirik ki bu kilisenin tikintisine yardım göstersin Türkiye hükümeti. К сожалению, средств почти не осталось, и мы в связи с этим хотим обратиться к премьер-министру Республики Турция, чтобы он оказал помощь в строительстве церкви. Düşünüyorum ki buna hiç kim itiraz etmez. Я думаю, что никто не будет препятствовать этому. İtiraz eden yoktur. Mahfumuz. Или пускай сами выйдут. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na böyle bir teklifimiz oldu. Bir kilisenin yapılmasında yardım istedik. Ben tekrar bu dilek temennilerin son şeyini gündeme getirmezsem, İngiltere'deki arkadaşımız iki teklifi vardır. Türk dünyası arasında iletişim dili veya elfabası Göktürk elfabası olmasını teklif etmiştir. Ancak burada kendisi olmadığı için şu anda yazılı da vermedi bize. İkinci teklifi de ben çok sıcak bakıyorum bu teklife. Dedi ki 25-28 tarihleri arasında Gagavuz yerinde Kıpçak'ta yapılan Türk Halkları Kongresi'nin bir gününü bayram olarak, Türk bayramı olarak ilan edelim. Bilmem bu konuda sizlerin fikriniz nedir? Önce Oleg Bey'e ben mikrofon vereceğim. Наш друг из Англии, Левент, внес два предложения в первый день Курултая. Первое было, пусть представители Курултая призовут все организации и официальные инстанции тюркских народов начать использовать буквы Көктürk алфавита на официальных надписях. И второе, пусть представители Курултая предложат основать постоянный праздничный день в календаре, когда будут праздновать День тюркоязычных народов. Но, к сожалению, он в письменной форме на турецком языке пока что нам не предоставил. Но мы все же рассмотрим это и его предложение. Данное предложение мы рассмотрим и на уровне местного совета, и на уровне исполкома Гагаузии. Это очень хорошая идея. Я думаю, надо ее реализовывать. Biz bunu yerel mecliste de tartışırız ve ileride sonucu bildiririz. O zaman biz
O zaman biz bu teklifi Oleg kardeşimin vasıtasıyla meclise havale edelim. Gagavuzya Meclisi'ne, Halk Topluluğu Başkanlığı'na havale edelim. Onlar karar alsınlar. 28'de zaten Kıpçak köyünün bayramıdır, kuruluşun bayramıdır. Biz 27 tarihini isterseniz karara bağlayalım. Bunu da oylamanıza sunmak isterim. 27 Ağustos Gagavuz yerinde Türk bayramı olarak karara bağlayalım. Kabul edenler Давайте проголосуем. 27 августа пусть на teritorii Гагаузии будет днем тюрков. Kabul edenler elini kaldırsın. Bu kararı biz meclise göndereceğiz. Gagavuzya Meclisi'ne. Tamam. Karar oy birliğiyle kabul edilmiştir. Дата будет сама идея, инициатива Конгресса выйти на уровень Народного собрания. Вот, это будет принимать Народное собрание. Мы не можем голосовать, мы можем обратиться. Так я о чем и говорю. Мы можем проголосовать за то, чтобы инициативу высказать от имени Конгресса в адрес Народного собрания. А день, там уже это будет технический вопрос. Дата это технический вопрос, сама идея. Ну, постановку вопроса не надо ставить туда. Türkçesini söyleyeyim. Bizde tatil her yerde bu işler var, bizde dahil. Gagavuzya'nın içerisinde bayram günleri belli ediyor halk topluluğu. Biz bugün bir inisiyatif yapıyoruz kongrenin adından. Kararı alıyoruz. İşte halk topluluğunun adına çıkma böyle bir teklifle biz de hepsini yapacağız. Hani bizim halk topluluğumuz böyle bir gün birliğe etsin. 27'sini teklif edeceğiz. Olabilir 26'sı, olabilir 28'i. Orada o teknik işler hangi günün belli olacak. Evet, biz divan heyeti olarak Oleg kardeşimize katılırız. Bu halk topluluğunun bir kararı olacaktır. Daha iyi bir şekilde evime kazandırır ve gerçekleşir. Biz burada kararları da, temenni ve teklifleri de tartıştık. Şimdi son şeyimiz diplomaları takdim etmek istedik. Başka söz almak isteyen var mı? Есть ли кто желает высказаться? O zaman ben Dünya Türk Gençler Birliği Başkanı ile Umut Derneği'nin başkanını aşağıya alalım. Arkadaşlara diplomaları takdim edelim. Переходим к вручению дипломов. İlk önce Türk Halkların Kongresi'nde katkısı geçen ve bizlerle işbirliği yapan Uluslararası Umut Derneği'nin başkanı Dominika Manolova'ya sevgili başkanımız diplomasını takdim etsin. Buyurun. Bir saniye. Resim aslında Kıpçak Belediye Başkanımız Sayın Ivan Kolioğlu. İvan Başkanımız gelince biz sevgili dostumuz Oleg Garizon kardeşimizi Oleg Orlioğlu yok mu Oleg kardeş? Yok. İlya Orlioğlu böyle bir orada fotoğraf çekeceğiz. Dimitri Manistarlı Dimitri kardeşim. Piotr
Fyodor Manastarlı. Fyodor da yok. Diğer Fyodor Kapsamum. Чуть, Света, а ну организуй всех наших ребят сюда. Georgi Yalancı. Nerede bizim sunucumuz Georgi? Georgi sen gel. Evet. Georgi Yalancı. Lüden Nedioğlu. Natalya Orlioğlu. Devam ederek Seftelana, Sevetlana. Anne burada anne. Anne. Anne buyurun. En iyi çalışan. Alkış değerli. Dominika Manalova. Evet, şimdi başka bir arkadaşımızı Sergi Manastırlı mutercimize. Şimdi bunlar belediyenin delegasyonlarıydı. Kıpçak Belediyesi'nin çalışanları ve delegasyon arkadaşlarıydı. Fyodor Manastırlı gelmişse buyursun. İsterseniz başkanımızı biraz ıslahata alalım, Oleg Bey'i çağıralım. Oleg Bey biraz takdim etsin delegasyonlara. Çuvaşistan'dan Olga Spiron. Folklor ekibini de istersen oraya kardeş. Şu. Başkan. Rukamaydı sen. Kongremizin en küçük delegesi Kiril Fedorova. Нашего конгресса Кирилл. Sevgili dostumuz Kırım'dan İskender Barayev. Vasily Dimov. Vasily Dimov.
Alina Sula. Alina Sula. Mavina Halilova. Genç fotoğrafçımız. Ayşe Yakubova. Ayşe'den. Yine Kırım'dan devam ediyoruz. Enver Abdullah. Sevgili meslektaşımız, gazetecimiz Kırım'dan aramıza katılmış, sağ olsun. Ardından İskender Kalafat. Ernest Mambatov. Evet, şimdi Yangurcu kardeşimizi Sarın Orgay. Bir de Uluslararası Umut Derneği'nin başkanını çağıralım. Diğer delegelere diplomlarını dağıtsın. Kalimat okuyabilmem. Kalimat Acıyova. Hacı Salavatov. Teklifi valide geldi yazdı. Evet, güzel bir ses. Aygül Hanım. Ayşat, o da güzel bir ses. Buyursun. Sıra geldi Kırgızistan'a. İdil kardeşimiz, buyursunlar. Nurcan Hanım, Nurcan. Güzel bir ses o da. Evet, sıra geldi. Bizimle gerçekten büyük emek harcayan sevgili dostumuz Rafat Ulutürk, Bulgaristan. Yine Bulgaristan'dan Nafiye Yılmaz. Ana vatana uzanıyoruz. Ana vatandan gazeteci meslektaşımız Sayın Hüseyin Altınalan. Yine Türkiye'den ana vatandan sevgili hocamız Profesör Doktor Sayın Ahmet Solak. Buyursunlar. Benim diplomamı giy. Tamam. Alexey Mahfum kardeşimizin. Evet. Vasili.
Alexey Efremov. Çuvaşistan'dan 3 günden beri kamera açıkları aramızda kalıyor. Oleg. Alexander Galatan. Takdir ediyoruz zaten. Bir de İvan kardeşimize yine bir teşekkürnamamız vardır. Teşekkürüm de isterseniz Sayın Başkanım siz verin. Evet, gerçekten de belediye başkanımız bizimle gece gündüz yoruldu. Bir alkışla yerine uğurluyorum onu. Ve Türkiye'den aramıza katılan, işlerinin yoğun olmasına rağmen bizi yalnız bırakmayan Profesör Doktor Ahmet Çolak Beyefendini takdirini almak üzere. Evet, çok teşekkür ederiz. Dinara Lukmanova'nın şeyi nerede? Takdiri. Dinara Lukmanova. Başka almayan var mı? Unutulmaz. Böyle resim fotoğraf çektim. Hepinize teşekkür ederiz. Biz divanda yerimizi alıp ondan sonra kongremizi bitireceğiz. Всем огромное спасибо. Sonra diplomaları da takdim ettik. Programımızda kalan bazı maddeleri sizlere açıklamak istedim. Bundan sonra ne yapacağız, ne yapmayacağız? Evet, öğle yemeğinden sonra Kıpçak'ta gezimiz olacaktı. Сейчас завершим наше заседание, и потом у нас обед, потом у нас краткая экскурсия по селу Копчак. Saat 7'ye kadar gezimiz olacaktı. Akşam 8'den sonra yemek olacak. Yemekten de sonra eğlence olacaktı. Geç saate kadar. İtirazı var mı? Gerek yok. Herkes anladı. До 7 часов будет экскурсия, после будет ужин и танцы. Есть кто против? Hep çuvaş. Sevgili dostlar, biz bu kongreyi Dünya Türk Gençler Birliği ile Uluslararası Umut Derneği ile ortaklaşa yaptık. Ancak Umut Derneği'nin başkanını hiç kimse konuşmasını dinlemedi. Şimdi ise kongrenin sonunda kongrenin kapanışını Uluslararası Umut Derneği'nin başkanına verir. Buyursun. Уважаемые делегаты, мы этот конгресс провели при партнерстве Союза тюркской молодежи и международной организации, общественной организации УМУТ. И заключительное слово мы хотим предоставить президенту общественной организации УМУТ Домнике Ивановне Моноговой. Saygılı başkanımız, bağlı dostlar. Ben istedim bir kelam söyleme bugün. Nince Umut Organizasyonu başı. Ben çok seviniyorum. Ben çok gururluyum. Bana çok zorlaydı. Ben Türkçe hepsiniz anlarsınız. Hani bu birinci kongres Türk halkları benim doğduğum köyümde gerçekleşti. Çok sağ olasınız. Hani saymadınız, zahmetinizi geldiniz bizim köyümüze. Biz düşünüyoruz hani size hepsi uydu. Belki vardı küçük problemler, onlar çözülecekti. Ama çok sağ olasınız hani saydınız bizi, bizim köyümüzü. Ne çıkacak bizim bir çok nişanlı metinli köy istoryamıza. Ben çok umut ederim ileri doğru hani bu değil bizim bitki buluşmamız bizim Kıpçak'tan.
вы понимаете? Ну, может, кто-то не понимает, все равно Сергей будет переводить. Да, можно я переведу? Umut ederim hani biz Teodor'a gene buluşacağız. Nece biz çok büyük problemler bile çözeceğiz. Bizde kardeşler bir güneş. Bizim üstümüzde bir bulut. Ve o bulut lam olsun bak, güneş taşlasın hepsine bir takım. Çok sağ olunuz. Umut ederim hani yarınki yoğurtu bizim Kıpçak'ta size gene siz beğeneceğiniz. No i Teodor'u daha buluşacağız. Sağ olun. Umut Derneği Başkanı'na konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Дорогие друзья, я благодарна вам, что вы посетили наше село. Я очень рада, что вы у нас в гостях. Я горжусь тем, что первый конгресс тюркских народов проводится в моем родном селе, в селе Капчак. Я также надеюсь, что это не последняя наша встреча. И в заключение я хочу сказать, что на небе есть солнце, а на небе также есть облако. Temenni ederiz bundan sonra hep birlikte Gagavuzya'nın başka bölgelerinde, başka kurultaylar ve başka konularda konferanslar, seminerler, festivaller ve spor faaliyetleri yapmaya. İnşallah bu da gerçekleşir. Kongrenin son değerlendirmesini, son konuşmasını ben Dünya Türk Gençler Birliği Başkanımız Ekrem Abdullah'a vermek isterim. Yaşasın Türk halkı, yaşasın Gagavuzya halkı. Слово предоставляется Ефрему Абдуллаеву. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, hanımlar, canımlar. Дорогие друзья, братья и сестры. Biz növbəti dəfə bir yolun sonuna geldik. Bu da Türk Halkları Kongresi'nin son kapanış toplantısı. Мы подошли к завершающему этапу нашего конгресса. Düşünürüm ki biz yüreğimizde olan arzuların hepsini hayata geçirebilmeseydi ama buraya gelende karşımıza koyduğumuz məqsədlərin bir hissəsinə nail olabildik. Я думаю, что мы решили все те проблемы, которые поставлены были перед началом Конгресса. Ve her birimiz buradan kendi evimize dönerken hansızla bir kağıdla, hansızla bir katılım belgesinden, hansızla bir rezolüsyonan dönüyor. Я думаю, что каждый из нас, когда будет возвращаться домой, у него будет на руках диплом о участии в Конгрессе и резолюция Конгресса. Ve en çok da ben düşünüyorum ki burada insanlar, burada toplaşan insanlar hepsi birbirinden dost oldular ve buraya gelende birbirlerini tanımadılarsa ama bu 4 günün, 5 günün sonunda dost gibi ayrıldılar. Я также думаю, что все участники подружились друг с другом, и даже если не подружились, то к концу 4-5 дня точно уже подружатся. Ben sözümü çok fazla uzatmak istemem. Düşünüyorum ki burada çok sıcaktı ve herkes istiyor ki öğle yemeğinin de zamanı artık geçmiş. Ona göre hamı tez buradan çabuk çıkmak istiyor. Herkesi kucaklayıram, herkese öz sevgi, saygılarını bildiren ve herkesin işinde başarılar diliyorum. Я желаю всем вам удачи. Давайте обедать. Yaşasın Türk Birliği. Здравствует Тюркская. Evet sevgili dostlar, Türk Halkları Kongresi'nin 4. oturumunu buradan kapatmak istiyoruz. Мы закрываем 4-е заседание нашего конгресса. Son olarak bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Ekrem kardeşimle biz 10 yıldır beraber çalışırız. Ben ilk kurultaya, 10. kurultaya Azerbaycan'da katıldım. Я хочу сказать, что с господином Экремом мы уже 10 лет как вместе работаем. Ancak 10 senedir katıldığım kurultaylarda birçok arkadaşımın adını bile bilmirdim.
но в течение этих 10 лет в конгрессах, в которых я участвовал, большинство я не знал даже имен некоторых участников. Kurultaylardan kurultaylara birbirimizi gördüğümüzde selamlaşırdık, merhabalaşırdık. От Курултая к Курултаю мы, когда виделись, здоровались. Ancak bu kongreste inanın %90'ının hem adını bildim hem de şahsen tanıdım özlerini. Но на этом конгрессе более 90% из участников я запомнил имена и лично познакомился. Ve bu da kongresin en başarılı adımlarından birisidir. И это является самым удачным шагом этого конгресса. İnşallah bu kongresler Gagauzya'da ilk adım olur. Türk akraba toplulukların bölgelerinde de bunu yaparız. Hepinize sevgi ve saygılarımızı, hoşça kalın, mutlu kalın. Aşağıda toplu foto çekeceğiz. Дай Бог, и в будущем будем проводить конгрессы на землях тюркских народов. Сейчас внизу коллективное фото. Сфотографируем.